and stand for labor, stand for social justice, stand for peace and democracy. So these are all values that inspire also my political work. So I just say that I feel at home here with you. So the title of the session is Freedom, Peace and Future Perspective. And my friends, the current international landscape on these issues is anything but positive. Varlık gerekçemiz odur. Esas odur. Doğa yoksa hiçbir canlı yoktur. Dolayısıyla doğa en kutsal, üzerine durulması gerekendir işte. Bu anlamda mesela komünal toplum doğal bir toplumdur. اسلحه و انتخاب راه دیگری برای رسیدن به اهداف پیش آمده آزادی دموکراسی، آزادی عبدالله اوجالان و پیریزی مذاکرات مستقیم بین دو طرف شرط ضروری است. منطقه مخاطب مدوبا گرتی گهیدا به رهینه به و مخاطب مدوبا به اگر مخاطب ویا دبی او رزگار به آزاد به وکه و به پشتی در کتن سازی و کمله تندرست پرستی ویا analiz bakın, tendürüsya ve cibinin hesap bakın, bakar be ev revaberi helde destekha. İşbelki azadiya ocalan ne tane buna çareseriya psikolojika kurdiye. Azadiya ocalan bakha buna çareseriya psikolojiki Türkiye bakhaya. Türkiye bakhacı rızgar be vecban gelet işte gendeli ve khravi ve işte pis. İşbovacı azadiya geli Kürt ne tane ya geli Kürt ya herimi به آزادی اوجالا مگریده و هفتشتی که دو تیراتی یعنی دو روتی تنه کرنه پیش دا دما بانک کرن که اوجالان به پارلمنت دا باخ و بانک بکه که مافی هیویه ہے حتی بیت کرن و ای روزی حتی داویه دعوا چک دانینه و نظام تشتی دنه دکن برای خستانه دست خدا گوچه کنگره خواهی پیکانیه اره مقرار کرده اما جو که قرار پیک به دولت به گاوا باوجه جو که دبانگا ریبر اوجالان آدرس پیکی دا هیا اگر اون دخوازن که کمارا ترکیه سال خواهد دویان دا هر دایم بمینه دوی گاوین دموکراتیک بیناویتنی دست پیکی دا گوچه اما هنک ویا نخونن تنه پرسا خواه بطال کرنا پکاکی تخونن yani mert hatiye danili. Ama kasak mert pek nayda. Ama tıştaki danili. Hani tışte ereni hene que jehela me kurda ve baş naye pek karani. Benerin Erdoğan bukha bezare khagutye ev destura bengehin ya Türkiye anayasa dema derbeye.